As foreign cultures, or call it modernity, have now infiltrated the South Sudanese way of life, our cultures and traditions are now at risk fading away. But there are still communities in the country who are staying put in their traditions. One such community is that of Panaruu in Ruang State, who has vowed to cling to their original way of life. SSBC Tech Stephen was in Pariang and now samples his experience there. One by one, the residents of Pariang hurriedly marched to the dance field located in a cattle camp. Their goal is to return to their roots by exercising their culture through traditional dance. According to the town mayor, Abraham Toingor, the practice is approved by state authorities and is conducted every week to celebrate their culture. We are here to celebrate the cultural dancing normally performed on week basis or weekly basis, and as we know, the culture is important, is part and parcel of our life. With no culture, you have no value. So this cultural dance is just being performed, and is also a sign and a signal of peace and harmony in the community. And that's why we are here today to show our values, our dignity, our harmony, and that's why people have gathered here in good number. Meanwhile, the State Minister of Agriculture, Forestry, Fishery and Livestock, Awatif Nyok, said the dance brings together all communities of Ruang State to celebrate a successful year of harvest. الحاصل هنا طبعا ده نوع من التراثيات ده نقارة بتاع اسمه متيانغير. طبعا متيانغير ده بيرقصوا على 3 مرات. مرة إذا كان دايرين يخيدوا، مرة إذا كان في موسم بتاع حصاد الموسم ده، وفي مرة إذا كان الناس فرحانين دايرين يعملوا. هسه ده نوع بتاع فرح، عشان كده ميكس ما قبيلة معينة بيرقصوا، لكن كل الناس اللي في روينغ ستيت بيرقصوا على أساس إنه نوع من الفرحة. عشان كده أنت شايف الجمهور ولسه الناس هيجوا. ده نوع من التراث ومعروف في روينغ ستيت وفي بانارو in particular. العادات والتقاليد أو تجمعات مثل النقارة ده أحد المنابر الممكن تخلي الناس تشارك في الحوار الوطني، والناس يعني التجمع زي ده بتوري إنه في استقرار في المنطقة وفي سلام. فالعادات والتقاليد والتراث المفروض يكون في أي منطقة على أساس إنه الناس تكون في استقرار، واللمة زي دي بتوري إنه المنطقة في استقرار. فهذا جزء من ده واحد من الوسائل ممكن تلم الناس يعني النقارة. One dancer whom I spoke to said he considers dancing as a sport and a powerful way of reconciliation to ensure peaceful coexistence among the locals. He called on the rest of his age mates and colleagues across the country to continue practicing their cultures, not to fade away. طبعا انا دفعه الورايا سيوقع العب نونغار، لكن انا الدفعه بتاع اساسا كده وفي باقيين ما قاعدين برقص عشان طبعا نجسوا، لكن انا بمر انه ده جزء من تمرين يعني. ودونغار ده من معنى لا من يومين ده بخلينا عشان ما نرب بعضنا، يعني ندلنا ناس لو يرب بعضنا بخلينا عشان نبغى سوا ما في حاجه بقول لك قبيل وده كده قالنا لا A happy villager is a villager that has his livestock enjoying and healthy. But most importantly, it's a villager that stays in his own village and practicing his own cultures and traditions. Like what you're seeing behind me, the people of Pariang area, Ruang State, are gathering every week to practice their tradition through cultural dance. This is what most people are shying away from, but they are proving that their tradition is something that they intend to hold on tight to. For SSBC, Tech Stephen.
non jol nya gu non jol law in wen nya na do ding ke piao ke mi ya ga chil una ga nga ge lo we da chil man da ga nga ge on lo na ko ka chu ko sero go do ma la chil on vil ko ya na go ro do ma lo yu ya do pe ku tang ge nya na gu de ra no wel nya lu ya do fe chil ya do pe ku tang ge nya na gu de ra no wel nya na na wil pa dong bia no re go do fe ma Andong ganu ure ogudwa firma jagye ngote myawan go nemyawe bak ni jogi nyana kol galiwe eturi wa u yen geran wel kwet wa myala godu no dia ni go ambia kani dai go go dio de ban je mi ya go dio de bai wa mi ya go dio de ban man po mer gu je go me dio de din nyal wal nge go weng di go mi ya go dio de ban mul pin ko mul pin Ken yo go go weng nyana do ding mi ya da ban ki de ngo go nyele tyo go we ga go le wa diang man yo do ke de wa ju kang do be we ga go le wa diang man yo ngani ba ji we ku je bi chen du do bia wu di kan we yo ro na ngeru ne ben yang mya nem ya we ja ke jing le nem ya we ja ke jing le kan mi dian mi ma wu ku yan ke ran di ba we to di ye pin we ye